Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Wih, Dek Jihun itu bawa apa, Dek? Wah, bawa pawang. Itu bawa apa kok bawa pawang? Apa? Pecut. Wih, pecutnya warna apa itu, Dek? Merah. Wah, warna merah. Pecutnya itu panjangnya berapa, Hun? 30 meter. Walah, 30 meter, guys. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan apa? Wah, barungan katak. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai barungan apa, Mas? Wah, barungan hitam. Terus ada Mas Beril. Mas Beril memakai barungan ulo. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal mau pakai kodam ya guys. Wih, besar banget. Besarnya berapa ton? 5 ton. Waduh, 5 ton. Terus ada Mas Elvan. Waduh, Mas Elvan kok ketutupan itu. Waduh, buka toh. Wih, Mas Elvan mau pakai barungan. Wah, singa kecil. Matanya warna apa itu, Dek? Merah. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan. Wah, barungan hiu. Dan ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan. Wah, telon merah. Ya, Dek Jihun mecot di sini. Ayo, pecot. Waduh. Lagi. Waduh. Yo, duduk dulu Dek Jihun. Yo, sekarang Mas Hanif. Yo Mas Hanif, Jihun caplok nih. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumingkira saka sakenahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sakenahing alas Ini, parek ini. Iya, tapi ini kayak buri gini. Wes, Mas Hanif duduk, Mas Hanif. Ya sekarang Mas Iqbal karo Mas Elvan. Pecut Dek. Yo Mas, wih singane. Ayo le. Wih, Mas Elvan. Pot Elvan. Ketake tuh Mas Iqbal. Iya. Ngamuk Iqbal.
Ya wes yo duduk yo. Yo sekarang Mas Rama. Yo Mas Reksa. Deh, Mas Reksa mbok sapa? Apa nih? Hei. Dalam be. Ya wes yo Mas Rama duduk. Yo saiki Riko dhewe. Engko Mas Beril engko ya gantian. Yo Riko dhewe, yo. Yo, ketake ko. Wah, gerungane kodok. Yo wes yo Mas Riko duduk. Yo sekarang Mas Beril. Ayo Ril, memakai barungan ulo. Yo ketake, maju. Ih, Mas Beril memakai ular. Bareng kok joget apa joget? Wah iya bisa joget. Gila bisa joget. Karena joget dek cium joget, pawangnya joget. Ini tadi saya Mas Beril kok. Joget dek joget. Waduh pawangnya. Mas Ril. Yo wes yo Mas Beril. Ayo Dek Jiun. Maju rene tuh. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.